Sampurasun ujung sonten. Sore hari ini saya berada di Kampung Pandan. Kali ini saya akan melihat aktivitas ibu-ibu di sore hari. Nah sahabat, Maon lagi nyuakan. Nyuakan ini mengolah bahan anyaman tikar pandan menjadi putihan. Nah, ada juga yang lagi ngambil buah kersen. Nundang neneng kalau kersen. Oh, ayang kersen. Ayang kersen. Nah, tuh sahabat buah kersen. Mam kelsen neneng nak pun. Laos. Oh ala. Oh. Laos mau naik neneng nak tuh tertiasa. Ente. Lu nya teuing neneng. Aya mana kelsen nak? Oh jadi tuh kelsen naon? Tuh. Jadi sahabat, kebahagiaan warga Kampung Pandan ini cukup sederhana. Jadi tak perlu makanan mewah atau barang-barang mewah, cukup ambil dari alam yang sederhana, tapi begitu bahagia sahabat. Kasih sayang seorang nenek kepada cucunya benar-benar sangat luar biasa sahabat. Terlihat harmonisan. Kadang gebis. Nah itu sahabat kegiatan ibu-ibu di sore hari, cukup sederhana tapi penuh kebahagiaan. Hatur nuhun.